अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अज असीं तुहाडे सामने जानवरां दी एक ख़तरनाक बीमारी जो कि खसूसन मज्झां, गावां और बकरियां नूं लगदी है, जिन्हों साड़ू या अंगियारी कहा जाता है, उसकी वजूहात, उसका इलाज, एहतियाती तदाबीर और अलामात के बारे आगाह करांगे। नाजरीन के सामने गुजारिश है कि अब्दुल्ला ज़िया गोट फार्म चैनल नूं सबसक्राइब करो, लाइक करो और घंटी के बटन को दबाओ ताकि आइंदा भी आने वाली वीडियो तुहाडे तक पहुँच सके। साड़ू या अंगियारी जिसकी वजह नाल जानवर का अक्सर थन ज़ाया हो जाता है, कई दफ़ा एक या दोनों, और कीमती जानवर जिहड़ा है उसकी कीमत काफ़ी कम हो जाती है, यानी अद्धा जानवर रह जाता है। तो इस बीमारी नूं रोकण वास्ते, इसकी रोकथाम वास्ते सानूं सब तो पहले इसकी वजूहात कि ये बीमारी किस वजह तो लगती है और एहतियाती तदाबीर जिहड़ी इहनूं अपनाना चाहिए। तो वजूहात के अंदर सब तो पहली चीज़ देखभाल के अंदर लापरवाही, यानी मालक या फार्मर अपने जानवर की सही तरीके नाल देखभाल नहीं करते। इस वजह तो जानवर इस बीमारी के अंदर मुबतला हो जाता है। जानवर के थले सफाई का इंतज़ाम ना होना, यानी वाड़े के अंदर जिथे जानवर बन्ने जाते हैं, रखे जाते हैं, अगर उत्थे सफाई का इंतज़ाम ना होवे, गोबर होवे, गंदगी होवे, तो इस गोबर के अंदर, गंदगी के अंदर इस बीमारी के जरासीम जिहड़े ने बड़ी तेज़ी नाल फैलते हैं। इस वास्ते जानवर नूं जिथे बन्नना है, जगह नूं बिल्कुल खुशक रखना चाहिए, अच्छे तरीके दे नाल साफ सुथरा करो, उन्होंने 2 टाइम सफाई करो और चारा डालने वाली जगह अलहदा बनाओ, खुशक जगह पर उन्होंने चारा पाओ, और जिथे रात में जानवर रखे जाते हैं, वाड़ा वगैरह, उस वाड़े नूं भी अच्छी तरह साफ रखो। अगर जानवर के थले रेत डाल दी जाए तो रेत के अंदर ये जरासीम बिल्कुल नहीं फैलते, ख़त्म हो जाते हैं। तो लिहाजा रेत डालन नाल भी इस बीमारी को जानवर नूं बचाया जा सकता है। और चुआई, यानी जब जानवर का जो दुध चुआया जाता है, उसके अंदर भी एहतियात जिहड़ी इंतहाई ज़रूरी है, एहतियात करनी चाहिए है। बाज़ भाई जानवर चोण लग्या अंगूठा दोहरा करके थण दे नाल ला देंदे ने और इस तरह चुआई करते हैं। इस तरह चुआई करन दे नाल भी जानवर नूं ये साड़ू वाली बीमारी जिहड़ी लग सकती है। इस वास्ते अंगूठा नहीं लाना चाहिए, बल्कि मुकम्मल पूरे हत्थ दे नाल, यानी तली दे नाल जानवर नूं चोना चाहिए, ताकि जानवर जिहड़ा बीमारी को महफूज रहे। और दुध चोण लग्या थणा नूं मुकम्मल तौर पर साफ करना चाहिए, यानी थणा के अंदर कुछ तारां बच ना जान। तारां बच जाने की वजह नाल भी जानवर जिहड़ा उहदे थणा के अंदर साड़ू वगैरह पै सकता है। इस वास्ते जानवर दियां तारां बिल्कुल पूरियां करनियां चाहिए ने, बाकी नहीं रह जाना चाहिए। और चुआई दे वक्त सुस्ती करना, यानी चोण वेले ज़्यादा देर ला देनी, ये नाल भी जानवर के थन जिहड़े ने खराब हो सकते हैं, साड़ू की बीमारी लग सकती है। जानवर की चुआई का सही वक्त जिहड़ा है, चुआई शुरू करन तो लैके मुकम्मल चुआई तक 7 तो 9 मिनट होना चाहिए। इस वास्ते कोशिश ये करनी है कि जानवर नूं चुआई के वक्त जल्दी चुआई की जाए, ज़्यादा देर ना की जाए। बाद लोग जानवर के थणा नूं नरम करने वास्ते मक्खन, मलाई या घी का इस्तेमाल करते हैं। जदों जानवर जमीन पर बैठता है, उतों जरासीम जिहड़े ने वो थणा दे नाल चिमट जाते हैं, जिसकी वजह नाल जानवर नूं बीमारी लग जाती है। तो उसका बेहतरीन तरीका यह है
کہ مکھن ملائی گھی تو علاوہ تسی ویسلین کا استعمال کرو جانور دے تھناں نوں ملائم کرن واسطے، نرم کرن واسطے، اور انہاں چیزاں تو گریز کرو۔ اکثر بھائی جانور دے بچے نوں دودھ چون تو بعد چھڑدے نے، یعنی بچے واسطے دودھ چھڑ دیتا اور بچے نوں پھر بعد وچ چون تو چھڈیا دودھ پین واسطے، تو وہ دی وجہ نال بھی بچہ جڑا پورا دودھ جڑا ہے وہ نہیں چونگ سکدا، تھنا وچ دودھ رہ جاندا ہے اور جانور دے تھن نوں بیماری لگ سکتی ہے۔ لہٰذا کوشش یہ کرو کہ بچے نوں دودھ پہلے پلا لو اور چوائی اس تو بعد کرو۔ اور اگر جانور نوں کوئی زخم یا چوٹ وغیرہ لگ جائے وہ دی وجہ نال بھی تھن دے اندر خرابی آ سکتی ہے، یا موسمی اثرات دی وجہ نال بھی یہ بیماری پھیل جاندی ہے۔ اس واسطے جانور نوں موسمی اثرات گرمی اور سردی کو بھی بچا کے رکھنا چاہیے۔ اگر جانور دی عمر زیادہ ہوئے یعنی بڑھاپے دے اندر جانور ہوئے تو او دے اندر بھی بیماری آ سکتی ہے، اور اس تو علاوہ اگر تھنا دا دفاعی نظام کمزور ہوئے تو پھر بھی بیماری جانور نوں لگ سکتی ہے۔ تو لہٰذا اچھے طریقے نال جانور دی حفاظت کرو، انہاں تمام چیزاں دا خصوصی خیال کرو، اور چوائی دے بعد جانور نوں چون تو بعد جلدی بہن نہ دیو، کیونکہ تھنا دے سوراخ کھلے ہوندے نے، جدوں جانور بہندا ہے تو ادوں جراثیم انہاں سوراخاں دے ذریعے تھنا دے اندر داخل ہو جاندے نے۔ لہٰذا بہترین طریقہ ہے کہ چوائی تو بعد جانور نوں چارہ وغیرہ یا ونڈا وغیرہ ڈال دیو، تاکہ جانور جڑا ہے وہ دے خیال لگ جائے اور ادھا پونا گھنٹہ جڑا ہے وہ جانور زمین تے نہ بیٹھے، کیونکہ تھنا دے سوراخ بند ہون تک تقریباً ادھا گھنٹہ لگ جاندہ ہے۔ اس واسطے جانور نوں اس بہن تو بھی بچاؤنا چاہیے کہ جانور کھان پین دے خیالے لگ جائے زمین تے نہ بوے چوائی تو فوراً بعد۔ تو ساڑو دی علامات کی نے، نشانیاں کی نے، کیویں پتہ لگے گا کہ جانور نوں ساڑو ہو گیا ہے؟ سب تو پہلی بات حوانے دے اندر سوجن، یعنی حوانہ سجیا ہوئے تو محسوس کر لو کہ کوئی بیماری دا مسئلہ حملہ ہو رہا ہے۔ تھنا دے اندر سوجن ہوئے یا دودھ دے اندر تبدیلیاں ہون لگ جان، مثلاً دودھ دے وچ پھٹکیاں ہون لگ پین، حوانے دا رنگ سرخ اور گرم ہو جائے، جانور چون لگیاں تھنا نوں ہاتھ لاؤن لگیاں درد محسوس کرے، یا جانور تے بخار دی کیفیت تاری ہوئے۔ اس تو علاوہ دودھ دی رنگت پیلی یا سرخی میل ہو جائے تو محسوس کر لو کہ جانور دے اندر بیماری دا اثر جڑا ہو رہا ہے، یا دودھ آنا تھن وچوں بالکل بند ہو جائے یا رک کے آوے، یعنی تارا رک کے نکلن۔ اس تو علاوہ تھن دے اندر اگر مروڑی بن جائے تو پھر بھی ساڑو دی علامت ہے۔ تھن دے وچ ناڑ بن جائے تو ساڑو دی علامت ہے۔ تھن سکڑ کے اوپر چڑھ جاوے تو یہ بھی ساڑو دی وجہ نال ہے۔ تھن یا پورا حوانہ سخت ہو جائے، اس تو علاوہ تھن پھٹ کے اگر زخم بن جاندے نے، زخم بھی ہو سکتے ہیں، اور جس وقت یہ علامتاں ظاہر ہو جان تو انہوں پتہ لگ جائے کہ مجھ گاں یا بکری نوں ساڑو ہو چکے ہے، تو پھر وہ دودھ جڑا استعمال نہ کیتا جائے، کیونکہ وہ دودھ نقصان دہ، وہ بچے نے بھی نہ پلایا جائے اور خود بھی استعمال نہ کیتا جائے، بلکہ انہوں ضائع کر دیتا جائے۔ یہ دودھ انتہائی نقصان دہ ہوتا ہے، اس واسطے انہوں استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ سن ساڑو دی علامات جو سامنے پیش کیتیاں نے۔ کہ ہن آنے علاج دی طرف کہ ساڑو دا علاج کی ہے۔ سب تو پہلے ایک دیسی نسخہ تھوڑے سامنے پیش کر رہے ہیں، انتہائی آزمودہ اور بہترین نسخہ ہے۔ 250 گرام دیسی لہسن یعنی ایک پائیا تھوم لے لینا ہے، اور 1 کلو دودھ، 1 کلو دودھ دے اندر اس تھوم دیاں تریاں علیحدہ علیحدہ کر کے تے وہ ڈال دینیاں نے، اور انہوں اگ دے اتے پکانا ہے، دھیمی آنچ تے پکانا ہے۔ جدوں یہ سارا تھوم گل جائے اور کھیر تیار ہو جائے تو انہوں ٹھنڈا کر کے یہ جانور نوں دے دینا ہے۔
ਨਾਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਯਾਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ تو پھر 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਖਿਲਾਓ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾੜੂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ اور جانور بالکل اللہ دی رحمت نال تندرست ہو جائے گا۔ اور دوسرا نسخہ آدھ پا ہلدی، آدھ پا ہلدی دے اندر اس سے ہی جانور دے دودھ دیاں تاراں مارنیاں نے۔ جس جانور نو بیماری لگی ہے آدھ پا ہلدی دے اندر اس سے ہی جانور دے دودھ دی چوائی کرنی ہے، تاراں مارنیاں نے۔ جدوں یہ ہلدی شربت دی طرح بن جائے تو وہ جانور نو پلا دیو اور نال 5 گرام دا ٹیکا جڑا ہے وہ بھی لگا دیو۔ یہ بھی علاج جڑا ہے 3 دن تک کرنا ہے۔ ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہ علاج مجھ یا گائے واسطے، یعنی اتنی مقدار جڑی ہے نا نسخہ دسیا مجھ یا گاں واسطے، بکری بھیڑ واسطے اس یعنی نسخے دا چوتھا حصہ استعمال کراؤنا ہے۔ وہ بھی بکری دا وزن ویکھ کے، اگر زیادہ بڑی بکری ہے پھر چوتھا حصہ کراؤ، اگر چھوٹی بکری چھوٹا بارو ہے تو پھر یہ دا وزن جڑا ہے نسخے دا گھٹا دینا ہے۔ اور اگر جانور دا تھن پھٹ چکے ہے یعنی تھن تے زخم ہو چکے ہے تو سب تو پہلے انہوں پایوڈین نال صاف کرو۔ صاف کرن تو بعد اچھی کمپنی دی ویسلین جڑی ہے وہ لے کے وہ اندر پینسلین دا ٹیکا جڑا ہے وہ مکس کرنا ہے، اور 2 عدد سپٹران دیاں گولیاں انہوں نے پیس کے بالکل پاؤڈر بنا کے وہ بھی مکس کر دینا ہے۔ یعنی انہاں 3 چیزاں نو یک جان کر کے مکس کر کے یہ مرم سی بن جائے گی، اور اس مرم نو جڑا تھن دے تے زخم دے تے لگا دیو۔ انشاءاللہ 2-3 دفعہ لگاؤن نال جانور جڑا ہے وہ تندرست ہو جائے گا اللہ دی رحمت نال۔ اگر سخت ناڑ پیر پڑ چکی ہے یعنی تھن دے اندر ناڑ سخت ہو چکی ہے اور تھن اوپر بالکل چڑھ چکے ہے تو یہ بیماری یعنی لا علاج ہے، یہ آخری سٹیج ہے بیماری دی۔ لیکن باقی تھناں نو بچاؤن واسطے علاج جو ہے وہ ضرور کرنا چاہیے۔ تو یہ کچھ نسخہ جات تھوڑے سامنے پیش کیتے نے، باقی نسخہ جات جڑے نے وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو دے اندر، کیونکہ ویڈیو کافی زیادہ ہو چکی ہے اس واسطے باقی نسخہ جات دیسی نسخہ جات تھوڑے سامنے جڑے پیش کریں گے وہ آئندہ ویڈیو دے اندر کریں گے۔ تو ایک دفعہ پھر گزارش کراں گا کہ عبداللہ ضیاء گوٹ فارم نو سبسکرائب کرو، لائک کرو اور گھنٹی دے بٹن نو دباؤ تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو بھی تواڈے تک آسانی نال پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔ اپنے جانوراں دا خصوصی خیال کرو اور اپنے جانوراں دی صحت واسطے پوری محنت اور کوشش کرو۔ اللہ پاک سب دے جانوراں نو صحت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ نے برکت پیدا فرمائے۔